Et ass eng Mëchung aus Croisièrsschëff a Freizeitpark, an dat am XXL-Format. Fir rund 2D hat dat neit Disney-Schëff seg eicht kommerziell Fahrt. Fir wat dat riesescht Schëff ke klasseschen Hafenhopping mëcht, a war den ha niew denger Achterbun Geburte krit. Zu Singapur am Hafe leit dat neit Schëff voller Fantasie a Geschichte. Disney Adventure ass dat 8 a biselo gréisste Schëff an der Disney-Flott. Mat 7 grossen Themebereicher wëlle seg Gast mat der Magie vum Mickey Mouser Co verzauberen. Den Disney Oceaners Club ass fir Kanner tech 3 an 10 Joer. Et ass en immens interaktiven an immersive Raum. All all ass engem anderen Disney- oder Pixar-Film dédiéiert. mat Kanner spillen mat Disney-Animateuren a ginn an Geschichten ran. An d'Altre kënnen dobei ganz ruhig sinn, weil se wëssen, dat hier Kanner sicher sinn a Spaß hunn. Schëff ass 340 Meter lang, huet 19 Decks an eng Achterbun, mat 250 Meter die aktuell längst op eng Schëff. Wie sie ganz begeert als neit Schëff herzustellen an och wann net sech an 3 vun senge Schwesterschëffe arreit, huet der Rappes Eichnes. Et ass fir neue Publik gedurcht, fir eng ganz neii Zielgrupp, mat engem frische Blick op Geschicht vun Disney. Elo si mir immens gespernt fir ze gesinn, fir es Gächt darüber reagieren. Schëff huet rund 2,5 Milliarden $ kascht, a bit Platz fir ca. 6.700 Passagier. Et fiert net vun Hafen zu Hafen, mé ëmmer just 3 bis 4 Deeg iwwer den Ozean, an dannräg op Singapur. Eng Offer ofgestimmt op de lokalen asiatische Marché, wo d'Leit manner Kangé hunn wie an Europa. Eist Hauptziel beim Design waret iwwer 100 Joer Disney-Geschicht an des Regionen ze bringen. Mir viel Rechercheier der ganz eng mat eisem Asia Pacific Consumer Insight Team zu Summe geschafft. Wir wollten herausfannen, wéi eng Geschichten ha am besten ukommen. Donno hun mir als alleis Markener Filmer ugeguckt a mat Pixar, Marvel an de Walt Disney Animationsstudios zu Summe geschafft, fir des Sche-Geschichten op Disney Adventure ze bringen. Schëff bit Restaurant, Shows, Entertainment, an op Demand och e Meet and Greet mat sengen Disney-Idoler. Op deser schwammender Mischung aus Croisièrsschëff a Freizeitpark.